Portier navbati vagon 2012 772 2211 сиярди 126 105 аз оксиан бо савдо мешавад. Намудои обшивка, ду электропакет, центр замок, переключатели боковинка ҳаст. Намудои салон, спальникаш ҳаст. Потолоко тоза, намудои сидени худохвад тоза нав панал боимане. Намудои обшивка, намудои штикприбор 211 000 нишон додус пробега. А прибору обогрев сидений, обогрев боковинка, противотуманка, телефон, кондиционер ҳаст. Скорость механик 5-таи. Намудои торпеда мана. Нагуфта намунем. Ин килташ пультови через амин маҳкамук шуда айкада мешад. Пульт қати. Центр замокош корки сос мана. Амаш 100% иншаллоh. Мана ин бирка. мегӯд баъзан вақт мани солаш кади анавай қоғоза фарқ мекунад. Ман гуфтам чӯ мехел мана ин баяш вобаста мегӯн. Амани ҳарфош AS бошад агар 2012 яъне ки 2011 охири моҳош яъне ки декабр ноябр мумкин мехи бошад. Намудои балон протекторош нормальный. Заводаш мана Michelin. Размери моли вақт мепурсан, размери худи балони пеш 15, балони пуш 12 мана. Хуб, мана. Худи балони пуш, протекторош топа тоза мана. Бо ин ба вая ҳози чошид бо блескиши бентон чихе. Дандонош зур, протекторош зур. Мана защитникои материалош ҳаст. Мана ящикошам калони хуши будаст. Намудои борд бо ман мегӯм ки ман ин партроник яъне ки вай кадоскинада парковка кадоскинада сигнал метиҳад. Агар масалан ки ягонҷо наздик шавед, агар партроник надонед анамин чизашам ҳаст. Мана балонои ҳамаш 100%. балоно пеш ино пеш балонои шушта хушда кадосян. хай тавайё шуда не он то як эсин шушин шуда. Намудо ҳама чиз нав. Отсинковка, борд ҳамаш беҳтарин. Хуб, чил гуфтем завод аз они Michelin, яъне ки Michelin беҳтарин вай. Балонои пеш бояба мегӯем балони пеш 15, балони пуш 12, яъне баъзе ки 13 мешавад, яъне баъзе ки 12. Намудои обшивки тарафи пассажир, намудои салон, торпеда, спальников ҳаст. бояба маълумот таҳкил кунем. 2012 772 2211 сиярди 126 105 000 бо савдо мешавад. Хуб, рафтем Portier навбатӣ.